Mina ngizalule eThembisa kunelinye ilokishi bathi kuseBhaca. Ngahamba eBhaca 92. Ngayohlala eVoli, ngikhulela eVoli. Ivory man, Ivory dangerous. Ivory isase-rough, ubona kusagcwele amakane muku-rough. Nalapha ejardini mina vele ngikhuliswa iGinza mina. Yabona ukuthi uma nami ngiphatha amakane, ubala umami kahle. Yabona muku-rough manje uyabona ukhule unganababa close nomama ngekho close nokumbona ngaleso sikhathi. Mara ubaba yena vele makangekho close. Yabona umuntu bengimbhekile mukuyo ubalomo. Lo munye ubalomo washona ngisasemncane. Yabo manje ngibhekele ubalomo ukuthi abalomo. Shithi mengilandela inyathelo zakhe. Yabo ukuthi nami ngifuna ukufana naye. Yabo muku ispinal ubalomo. Yabona and nase-Ivory la mesihlala khona la. Mesithi nje macala sithi past 7 late inyanga. Uyazokukhala amakani ngaphandle futhi kumele sihlale sisendlini. Masicala nje ngathi nje sisaqala manje sisahlanganipha. Masucala ukujola kumele ucale yabona futhi manje awusekho safe. Makanokufuna amaphoyisa ubalume anokudubula nalapha ejardini uyayibona nokuboshwa futhi nami ngiyibona lempilo le enye ngisabe mara ngigcine manje sengenzani enye into sengasayisabi nalempilo. Igama lama-7 ngalithola ngisasemncane ngelinye ilanga yabo ngithi ngiyesikolweni manje ngathi ngifuna ama-instrument emakistini mangilibe ngisesha lapha yabo ngithi njengoba ngikutshela ukuthi yanke lami stone blind ngokugenza mangilibe ngisesha lapha noma ngithi ngathola igane encane le ngathi baby brown ngathatha le gane ayifihla school bagini yabona ngaya ngayisikela angiyeke ukucala isikela ngaya kwesi-3 mangibuyela esikela mina nama-short le gane kwesi-3 mangibuyela esikela ethi ukuthi ngicabana nenye intwana lapha esikela sicabana nalentwana uyazi isikela kunjani mina sakhula especially futhi e-primary mukuse-primary sicabana nalentwana ngisasemncane man ngenza grade 6 ngimncane grade 6 standard 4 ngisasemncane ngicabana nalentwana mangicabana nalentwana yabo engigcina ngikwazi lentwana ngama-instrument ikhali yazi ngithi sasebancane akhale ngena i-t-shirt wangena i-t-shirt ithi ukhalelani manje labo chicken bayasho bathi ujabulani bangikhoma ujabulani yabo hayi i-t-shirt ibiza amamboza ayi-4 lapha eklasini ibiza amamboza ayi-4 bodonsela idesk elikhulu la ka-t-shirt yabona nje nama-shelf balibeke phambili athuma i-chicken eyi-1 ukuthi hambe ufuna induku ezi-5 ngisho ukuthi kumele ngishawe man labo abayi-4 labo kumele bangibambe izandla bongiyoshawa le phambili ngiyibheka ngithi la ngizoshawa phela so and nayi igane school bagini manje ngigcina sengenzani ngigcina sengidonsa le gane lapha elonini ngishayisile ngene i-t-shirt iphuma igijima labantwana baphuma igijima shuthi nje isikole saphuma early simtesi saphuma ngabo past 10 ngivele namagate mawavulile saphuma mangifika endlini ngatshela ulila mama ngathi amoleni kusasa bathi singeze esikolweni bafuna abazali uyabona umoleli uthe makabuye uyahlanya umoleli afuna lesibhamu ngagcina ngisikhipha ngithi nazi moleni asithatha sifake edukweni asifake eplastikini ekuseni sihamba sayisikela ngasifika esikela bathi hayi siyabonga mzali usasemncane umntwana kumele abuyele esikolweni yabo sithathe i-principal bangishaya ubuthisha njengoba sengibuyele esikolweni ula-ke sebacala-ke bathi ma-7 masebangibiza ma-7 ukuthi manje gcina manje criteria nje ma-7 ngiba kanjalo ma-7 bangibiza ma-7 ngilibe ngibhizi ngesitoti bese ngibambe inkunzi ngimncane ngoba ngicala ukuboshwa ngaboshwa ngina-14 ngaye place of safety ye-protem ngabuya futhi ngaboshwa uyabona ngaya eJabulani mangifika eJabulani ngiyacabanga lapha eJabulani ngasabaleka ngisasemncane sabaleka ngaboshwa futhi yabo lapho mase ngiboshwa bangise-Sun City yabo bangise-Sun City ngashintsha amagama ukuthi bangaboni ukuthi ngisasenelinye icala leli ngilibalekele lokhu yakudala ngoshintsha amagama ngithi moshintsha amagama lokhu yakudala mebangaloni mara khona manje mawuzoshintsha amagama bazobona ukuthi manje bazobona nangamapiyano futhi ayakhuluma manje
Mina ngisasejuvenile ngicela ukuboshwa ngimncane. Ngicela ukuboshwa ngina-14 years ngingakabi nenze ngani. Ngithathe sengigrowed ipasi, ngithathe 29 ipasi. Ngithathe la ngaphandle. Shuthi mengingena ngiphuma maybe ngiboshwe kayi-13 ngiboshwe kabhaya. Ngiboshwe kabhaya. Or menginenhlanhla ukuthi ngitole ngiye ngaphandle. Yabona? Mangifika la ngaphandle ngicale futhi ngikanga. Ngibamba inkunzi groot man kabuhlungu. Everyday ngasho le nto bengiyenza everyday. Yabo ngihlukumezile abantu kakhulu. Uyayibona le nto. Namanje ngiyazama ukuthi at least ngizame ukushintsha impilo. Yabona? Namanje bayabona abantu ukuthi impilo ngiyishintshile. Isikolo ngiphelele high school grade 8. Grade 8 ngaboshwa ngisafunda. Umogogo wami sekangifake e-private school. Yabo ngaboshwa ngisafunda. Ekungukuthi June bengiphasile. Yabona la uma-August, September ngiyaboshwa. Ngiboshwe iLambrupa. Impilo ngiphila ngayo, ngibamba inkunzi, ngiphila ngayo le mpilo manje. Le nto leyo ngigcine sengiganga. Ezinye zezinto ile environment engikhule kuyo. Yabona ukubheka, ubone ukuthi ukuthi sananke lami yaspina. Nabanye abantu babhekile ukuthi abantu laba bayaspina. Bayenzani. Futhi kahle kahle impilo kumele ngiyiphile ngokuyiyo le mpilo kumele ngiyiphile. Ngifuna ukulandelela inyathelo zanke lami. Yabona? Mara manje njengoba kuhamba isikhathi manje kanje engiyabona ukuthi sanomuntu uyabhayisela. Sengisemuva kakhulu. Ngiyangithola manje. Nguganga. Sacala sibambe inkunzi. Kunomunye umngane wami washona. Wathi uthapele emesasebancane. Ngalezi nkathi zana zama-6 to 6. Yabo kusahanjwa ama-6 to 6. Yabo le nto lokuthi siyahamba ngo-6 sokubuya ekuseni. Yabona? Ngalezo nkathi lezo mesibambe inkunzi. Sacala sasebancane nalomngane wami. Ashona umngane wami. Mara umngane wami ushona kanje mesekasebenza. Sithuka sikathola isipani bamdubulile emabhikareni. Yabona ashona. Ukucala mangiboshwa, ngaboshwa la eVolo. Sibambe inkunzi. Bangithola kwenye indawo ema-7. Lapha ngagijinyiswa kakhulu lapha. Ucala kwami ukuboshwa ngaboshwa umphakathi. Mokukubi mara ngaba nenhlanhla. Shuthi bebangakangishaya ukuyaphi. Basangibophile bathi bazongishisa vathi. Bayothenga amalona. Ngathi kunomunye usisi lo gcina athi umntana lo vathi. Abathi la siyashisa vathi. Lo sisi ngathi uyawanyamalala ufonela amaphoyisa. Mina ngibone sokukhala isibhamu ngithi nawo amaphoyisa. Ucala kwami ukuboshwa. Yabo ngaboshwa umphakathi. Njengoba ngisho ukuthi ngaba nenhlanhla bengingakashaya ukuyaphi. Abokhathi bangithatha bangise emaseleni le police station. Yabo ngasuka e-police station ngayimodaphi. Ngahlala. Mokurafu njengoba mengena la. Ilesikhathi bebasadla kayi-2. Mesigcina ukudla ngo-12. Kusase-blind. Ngo-3 bebashaya i-mast. Ngo-3 amaphoyisa mawahamba. Yabona khona manje sokungcono. Manje sokungcono manje. Manje ngathi sebadla kayi-3 manje. Yabona lokho mesidla kayi-2. Shuthi mesidla ekuseni sigcina ukudla ngo-12. Kusase-blind. Mokublind mengisejuvenile. Maybe sengilabo 8 months. Yabo umagistrate abuza ukuthi ngina how many years. Ngathi ngamchazisela ukuthi ngina 14. Hayi man, akumelanga ngiye ejele labantu abadala. Ngina 14 kumele ngiye place of safety. Ngathi bayenza amaphepha kabusha. Azange ngisabuyela eModaphi. Yabo bangithatha bangise ePitori place of safety. Kokucala ngaba nenhlanhla. Ngaboshwa kokucala ngithi ngale lona. Ngale robbery ngaba nenhlanhla. Umagistrate walona drop icala. Yabo azange ngithole nginecala. Ngaboshwa futhi. Yabo ngiboshwe lona i-robbery. Nakhona still bangithola nginganacala. Ngaboshwa futhi ngiboshwe isibhamu 2003 Captain Park. Kumele bangigwebe. Yabo ilwe lami lathi ngivumele gani ngevuma. Banginika 5 years suspended. Yabo ngaya ngaphandle. Ngaboshwa futhi 2004. Ngiboshwe limela nesibhamu. Ibhamu ezi-2. Ibhamu ezi-2 nemela nerobbery. Ilesikhathi ngidubula choose ngemistake. Lapha mesiceda ukubamba inkunzi. Mesihamba siyi-3.
yabona aba-choose kushuthi aba-choose beza kimi kanje babathathele igani aboma-choose bangikhalela ukuthi mani basithathele igani mfana so kumele silandele abantu ngihlale nabo aba-choose ngihlale nabo uma kumele silandele abantu labo kumele siwugange ukuthi sikwazi ukudla nani nani yabona loo nto naba-choose yabo amele soganga naba-choose aba-choose bashe lapho masifika la kumele senze le nto yabona a-choose ngicina ngenzani angithi igani muke yami and igani bengiyinikwa a-choose from endlini yabo masifika laphana ngibona ukuthi a-choose la uzongicicizela yabo ngidonsa igani kwa-choose and igani ngiyidonsa kanje kwa-choose ngimnike yona i-on igani ngiyifake nje ku-safety pin donsa igani ngifake kufire sekuyigani ngikhombela abantu a-choose andlule ba-choose bandlule benze ngathi maybe angazi ukwenzakala ngithathe yonke into lapho ngithathe yonke into yabo uma ngisastepha lapho kusho ukuthi kunabantu laba manje abantu bamateksi nani nani arasa bashaya amaflake bangigijimisa yabona ngibona ukuthi isandla kumele vele ngibaleke yabona sebangigijimisa ngijampa ilona kanti o-choose naye sekajikile ufuna ukungilandela mina ngimbona o-choose uma ngisagijima ama-step unyana ngizwa ama-step emuva wami yabona ngabheki ngidubula kuphela mina ngithi labantu bamateksi kanti ngishaya u-choose wami angimemeza athi ushaye mina ngijike ngimlande ngibize nalo munye o-choose simthathe simguge sambe naye lapho ku-scene of crime ngibize enye uGrootman simthathe imise esibhedlela yabona kusasa uma ngithi ngibuyele esibhedlela ukuthi bajaha ushonile ngihambe ngiye kubo uma ngifika kubo ngithole lo munye umngane athi vele ngifuna ukushutha kangikhulumela ngipende wangipenda lapho ukhuluma into ezingekho yabona ngihlale lapho kwaba-choose kumele ngifike lapho kwaba-choose ngabo-11 ne ngiphume lapha ngabo-6 bathi ngihambe ngiyolanda lesibhamu ngibuye naso yabona ngingasayi ngithumela umama nomunye ubalume la umama athi naye uyolona at least angijamaza wa-choose athi banika something ukuthi bancedise ukungcwaba babophe umama bambophele ibribini yabo lo balume akhuluma ukuthi ngoba abeze bangithathe babafika laphana bangithola ngiphethe ithu yamakani lami ngikhona la kungikhombe khona lo balume bangithola ngiphethe ithu yamakani bangichatshele 2x2 position of license firearm nemela nale robbery shuthi lo muntu ukukhulume nangale robbery lemesiyenzini nayivuke nale robbery yabona ngihleli 25 months trial nalo lacala lana la ngibona nganacala ngagcina ngaphandle after the 25 months mangibuya ngaphandle ngiphume 2006 ngithi ngiboshwe 2004 ngaphuma 2006 ngacala phansi ngayenza wese 2006 lapho ebengiganga kamampela isikhathi sebongidubula eish bangidubula kwenye indawo le ngasebridgini bangilahlela emfuleni le ngasema-7 yayivula laphana ukuze bangidubule kushuthi kunomunye bamdubula meka-oni tavern lapha umuntu lo bamdubula lo baba uceda ukumdubula lo baba ajime ngimdubulile wangithengela kunomunye menginokuhamba naye azenza ngathi umngani wami uyabona lo nto azongidonsa yenza ngathi kunemali kumele usolanda imali sami angithi ngithanda uganga kumele usolanda imali sami vatvat yabo angihamba naye lo muntu kanti ufuna ukungibulalisa ukuthi bangibulala abantu kumele bangidubule bangibulala masifike levele lengasebridgini vele and ngihlakaniphe ecala babridgele ecala abantu bebayi-5 ngibone ngathi hayi mani laba ngathi bezekile and vele bezekile babridgele ngibokhoma ngitshele lokhu ukuthi abasesha ayenze ngathi abasesha kanti abasesha yabona uma abasesha ngithi kushuthi abananeza kanti baphethe ibhamu akabokwenza ngathi abasesha uma ngibuyisela isibhamu badonse bangishaya isikhathi bangishaya lana noma ngikutshela bangishaya uma baceda ukungishaya bangikaphe bangilahle shuthi uma bangibulala njengenje bangilahlela ebridgini yabo konke nangenhloko ngilahlela ebridgini bathi sengifile yayibona kwamba amalanga nalapho ekhaya bathi bangibheka kuphi i-government moshari bangibheka i-government moshari ngathi kwangena ikhola sesibhedlela ukuthi ngisesibhedlela angizwile uma bangilahlela ebridgini yabo ngathi ngithi ngizama ukuvuka azange ngisakhona ngibone sengisesibhedlela hayi isibhedlela angazi ngifika njani ngithi uma ngiphuma
esibhedlela ngaboshwa menginamanye amacala menginawo ukusho ukuthi amacede ungidischarge nini wavela amabhunu amaphoyisa angikokotela ebusuku yabo ngaboshwa azangihlale ngaboshwa ngapholela ejele ngilibe ngisetrial yabo ngilibe ngisetrial ngiphume 27 ngifika 27 ngathola ubalo mami sekagula anti yashona vele ngamncwaba yabo ngaqala phansi ngaboshwa same 27 yabona ngaboshwa same 27 ngaphuma 28 ngaboshwa same 28 tuganga amarupari nebhamu nani bangithola eNorthern Park umngane wami abaleka mesibuya kwa-house arrest mesisicedile manje sisile elokishini andisoboshwa anime patrol kanjalo yabo abukhata bahlangana nathi abukhata siphethe ingudla mesihamba ngeenyawo singasinganagari yabo achoose abaleke ngithi ngiyabaleka ngiyiwela ngigcoke kakhulu impahla ngigcokile impahla zamakhomplela amaleza nani ngiwe aba bangibambe bangishaye bangibopha manenza lama-house arrest lawo amadloda lawo niwathagetha kanjani ya sihamba siscouta athina mesisiscoutela house arrest yabo besisashaya mesenza nje fanda mesenza ifanda bengakhishelwe namba nami singakhishelwa inamba nami mesenza nje inamba nami besakhishelwa ni-1 ekudala yabo mara into zakhona zaboshwa ngobuningi oba la mesikhona la mesibeke khona izinto shuthi mukidabulapho besibeke izinto amakhompyutha amavidiyo wadwa into eyiningi amajewelry olumlungu into ezibhayo yabo enye awuthi lawo nje omukidabulapho lapho yabamba umuntu inkunzi yabo kame bamba lo muntu inkunzi angazi ngathi igcina imdubula weza amaphoyisa khona la mafika amaphoyisa athula lento zethu nasemadustbinini nani indaba ukuthi lo muntu udubula umuntu la yabona zaboshwa nje kanjalo yawuthi khona yabuya futhi yazodubula lempintshami yona lemidubula umuntu lapha imthathele lona ifoni yabuya yazodubula lempintshami leya lapha impintshami le ngathi angithi njengoba udubula umuntu usabuyile emalangeni azofuna la uchama yamthatha ngathi yamthatha bayenza izinto babuye yabona anika la uchama ibhamu balala ekuseni wafika la mawutsha la uchama abatshela ukuthi phela nangu lo muntu wadubula umuntu nendawo ukhona ulele bathi asibulale vele ngathi bamdonsela ngale bamshaya inhloko kanti uzophila bamshaya lapho umelanga kanti yaphila after amalanga sekapholile abuya azoshaya eBrian ezabuya nenye impilo mina abangani bami the most bapholile upholile nalawo mengisele nabo labo manje mesisele sesi3 yabona lo munye lo ubulawa abantu la ePhenda eAlexander angise kangena lento amateksi bamdubula bombulala lo munye bomthathile akubo bamkhipha bathi isambiso spina kanti bombulala wosinzi bayabona mangisele ngiwona nesinokicana soda namanje kunomunye enhla kwezinye izinto azinokubalekela nejele kunabantu njengoba ngitsho ukuthi kunabantu abangifisela okubi yabona ezinye izinto nje ngilibe nje inyama yabona nabanye bangifuna impende impinya yazi nje angithandi yabona angithandi namanje isadonsa nami angithi abanye bazibuza lo abanye bathushile abanye bangikhuluma kabi abanye yabona impilo futhi ngenye indlela impilo mina ayikho sharp yabo mara ngithi mina ithi ngiphile yiwe ngifuna ukuphila ngakhona uNkulunkulu uyazi ngathi uNkulunkulu akafuna ukuthi ngilibe ngenza icrime kunina lebangisurvivisa bangishaya inhloko benzani ngiyejele ngiyabuya but still ngisaphila futhi uNkulunkulu akafuni kumele ngishintshe ukwenza uphuma 29 abuyela futhi 29 mangibuyela mukirobhari inkinga zisejele zibhaya lezi ngihlangabezana nazo emizibhaya kakhulu mfethu yabo ngagcina nami sengenzani
ngibona ukuthi la ukuze ngisurvive kumele ngenzeni, kumele ngithathe inombolo ngishaye umthetho. Uyabona lona ngigcine nami sengithatha inombolo ngayithatha 29. Mese ngiboshwe kaningi, mese ngiboshwe kayi-7 or kayi-8. Mese ngiboshwe kabhaya. Mese ngibona ukuthi hayi impilo yasejele. And ejele uma ufuna ukuphila sharp kumele ngithathe umthetho. Yabona? Ngoba mengithanda ukwenzani, mengithanda ukuthengisa igadi ejele nani nani. Futhi mengenza lezi zinto lezi zenziwa ama-26 nama-27. Yabo, and abantu nami bahlala bathi lova bangibiza kusho ukuthi ngimpatha mina. Angazi next. Mara ngigcina ngibona ukuthi sandla njengoba sekusho ukuthi mina umthetho ngicala ukuthatha bacala ukungigwema. 2009 manyanga le mobhekeni. Ngathi angcono ngithathe umthetho. And nakhona umthetho zangifike nje ngifike nguthathe bafike bangibhala bangifaka ku-206 hayi. Azange ngiyenze leyo. Yabona ngifike ngabheka kuqala. Ngithola ngabona ukuthi kahle mina ngingelekejana. Kusho ukuthi zilele la ezami. Yabo singulova. Yabona manje ngizofaka u-206. Uyabona ungelekejana kanawo u-206. Mina ezami zidla zibovu ezami. Yabona sengiyi-26. Ngoba sizwa kuthiwa ama-27 awasekho or ayaphela ejele. Angisho into ngitshela ukuthi sicashwa ngesithupha. Cashwa ngesithupha. Uyabona ngoba vele mozolwana vele bazokumashisa amajambo nabafowini laba bakungimashisa amajambo ngalo 7 uneqiniso. 7 iqiniso. Noma ungayaphi uyephi 7 iqiniso. Uyabona lento akunalento ukuthi maybe uzokhava or uyenzeni or ukhipha imali. Awu 7 usebenza ngeqiniso. Kumele kuphume igazi, kumele kuphume igazi. Ingakho bangayithandi. Uyabona lento abayithandi. Nabo baba abayithandi. Yabo ngabe ngezwe vele ukuthi 27 angeke ukuphila isikhathi. Ingakho manje kumele vele ucashe ngo-6. Mara masithi sebheka ama-27 akhona. Ama-27 yiwo ovukelela u-6. Kube lo-6 kube lo-6 kuba uphefumulo wama-27 awekho. Yazi ama-27 yazi amadoda anjani. Ila madoda asekulanti, ila madoda ahamba emhlabeni obovu. Yabona bahamba ngezibovu. Ingakho nala ngaphandle la mosuku usebenza lapha e-26. Mozophuma ejele uza la ngaphandle bakuthathela zonke imfanelo usebenza ngazo. Ngijwayele ukuthathela zokushuthi uqhuma u7, uqhuma i14. Bonke kumele bezwe ngawo. Abantu bakabawo ama28 bonke kumele bezwe ngawo. Yabona ubistrive. Na into ephefumulayo. Drive istimela. Yabo ngalo 7, 14 ikhande libovu liphubezi. Yabona lo. Yiyo inombolo engingabona ngathi inombolo esharp oba la akudliwa namanyawo. Yabo sigcwele ngoqueen. Labo badla amanyawo labo bazidalela abenza ukukhohlakala. Into ezini kahle manje uyabheka vele u7 into straight intambende kaline wona into straight akunazahluko njengomageba. Yabona manje thina sigcwele ngoqueen nemfanelo. Yabona nethuthana ingawo ngakhetha yona ngathi angcono ngithathele bathi inombolo imasha ngaphandle nemthambo egazi. Ingawo kunabanye abantu abashova ngenombolo la kuma-social media abakhuluma nezimfihlo la kuma-social media ukuthi kwenzakalani. And le nto leyo ayikho sharp. Ithambile emhlophe emhlazana lokukhanyisa uzogcwalela uline. Uyangithola? Uyakhulunywa ngenombolo bese ukubamba lishumeni. Yabo sitshayisa la. Usiphe zonke lezi mozishova nama-TV nani. Ube imfihlo yethu le. Yabona ezinye izinto ezikhulunywa ema-TV. Ejwayela mfethu. Imfihlo. Yabo ngithi manje le nto le yafana nesonto. Esontweni bathi ungayenzi kanje unenza kanje. Uyabona yena. Bese masisibamba ke manje. Yabo ukuthi manje ukudonsela futhi manje kumele ushaya amakhanda abantu libushaya amaphoyisa. Umkantsho uzube mncane. Ubona into okubheka. Sikhwebu sakho uma ungafuni uzobhayiziseka uzodla kabuhlungu ngami. Yebo uzodla kabuhlungu. Vele mobovu kumele umashe nazo. Libushaya abantu. Kumele bahlale bakukhanyisele bathi nawu bushaya. Ushaya amaphoyisa. Betshela ukuthi lento imfihlo. Ngathi bayakushayela lapho kushayela ngemfihlo yakho. Kumele uyifunde nabontanga bakho. Nalabo abanayo lento onayo. Awuyifundi nomuntu onganayo. Umuntu ufuna ukuyazimela ngene. Umuntu efuna kumele azizele. But mayifuna azizele. Asibizana. Uyabona wena uzohamba upublisha lento. Ebantwini shuthi wena unika abantu uline wethu ukuthi thina siphila kanjani.
uyayibona lona without ukuthi i-face le nangithi ifana ne-crime. I-crime nayo kumele uyi-face ungezwa bacocela ubone ukuthi ibuhlungu kanjani. Nayo inombolo nayo efana ne-crime imnandi buhlungu manje bona omunye umuntu ozithola nje simple uyithola nje simple nje umuntu sekayazi simple and angeke uyazi yabona into ozoyazi nje simple bakukhela naphezulu angeke uyazi kahle ngoba nawe uzibheka ugijima yabo kufana nokuthi awusukuyo le nto vele ucale kuyo le nto uyibone ukuthi njani i-experience umuntu efuna uthatha nje emoyeni ezokufaka esikelemini ngoba mhlazana bawuzishaya ngawe ushayisana nazo zimasha uzozisola ukuthi moyenzani yabona ngithi kwamanje vele ungazenza la ngaphandle vat mara ungabi nebhadi kusho ukuthi nawe uyaboshwa KZN kuphi yabona uzoshayisana nazo zimasha uthola amadoda akalayini nala egoli uthola amadoda akalayini yabona amadoda anenshayelo uzogcwalela ulayini angithi lento le iphefumula ngaphandle mthambi begazi strong lento aphefumula iyaphila lento yazi lento ezifana ifana nokuthi ngokushaya manje ngempama manje yabo ekuthatha isikhathi angeke ungigcwalele kumele uze we-replace angithi yabona noma uchithe igazi lami kumele ngililane yabona inombolo yaphila ngoba lento ilibidla wena ngaphakathi yabona lento ingaphakathi ingaphakathi ingawubathi masha ngaphakathi nemthambi begazi angithi ushayelwe ngale nombolo ukuthi akumelanga kwenzeke lokhu isebenza shawa isebenza lokhu nalokhu yabona vele uma uthi uyabheka impilo injalo inombolo kahle kahle impilo ephilayo yeah way of life yakubonisa ngithi yabona uma bakutshela respect and discipline vele ugeze uhlonipha abantu impilo bathi siyalo leso isalo kufana nane-10 commandment leyo ufundayo yabona impilo respect and discipline yabona usho kumele ugeze uhlonipha abantu bathi awufoolish nabantu bakababo okanye abantu bezizwe yabona ukuthi manje usho iyakubonisa inama-rules wayo yabona uphila kanjani umuntu uyamhlonipha ingako bathi umuntu kababa ubhekelwa wona umuntu kababa ubhekelwa isisebenzi kumele umbhekele isho kanjani nombolo umuntu kababa uyambhekela oba kusasa ngathi umuntu kababa uyoletha izimfanelo umuntu kababa yonke into enziwa umuntu kababa siphila ngabo abantu bakababa manje noma uzohlothuzisa umuntu kababa kusazoshayisana maphi inombolo eziqinisayo umuntu kababa ubheke manje abantu laba bangayazi inombolo babhayisana abantu bakababa bathi umuntu kababa bathi yabona ngathi inombolo akuyazi yabona manje uma indoda akalayini nakanye lento le deep and ayipheli lento ambende akalayini ifana neBhayibheli i-deep lento lento eyiningi funa into eyiningi lento i-deep lento umuntu kababa wena vele kumele makafika ejele kumele abone ukuthi la kunesisebenzi yabona mara ukuthi kumele ahlothoziseke uhlothoziseka vele makangakhanyi uzohlothoziseka kabuhlungu yabona mara namhlanje inombolo umuntu kababa uyambhekela ubhekelwa umuntu kababa angithi wena nento okubheka manje uma uzomhlothozisa usho ukuthini ithi inombolo umuntu kababa ubhekelwa wuwe wena unayo into okubheka yabo ayikho into ayaziyo umuntu kababa uhamba kuphela uyabona manje angithi akanama-club akaboni uyaphi yafana nokuthi akanamuva akanaphambili ufana nelona angithi nalabantu laba bathi itoni yadi ilabo manje yazi basenzani basabagijima ukuthi labantu laba abantu abanjani isebenzi mara bayafana nabantu bakababa yezo bathi abanamuva abanamphambili yabo shuthi akazi ukuthi uyaphi yabo bantu labo abantu ababhekiwe isebenzi nayo inombolo nayo inobutsotsi bayo eceleni bayo shuthi lento le igame nje ifana ne-chess yabona ifana ne-chess inombolo ingako bathi mnandi buhlungu especially uma uyazi mnandi uma ungayazi buhlungu noma ulibe uyazi nokuba buhlungu yazi uma umuntu kababa ubhema iframe ezinye izinto awuzenzi kahle yabona and nabanye abantu nabona ukubona ngathi maybe ngisisebenzi ngabona ukuthi ama lento le ngathi izoba right for mina yabona ngcono ngibe lami yabona lonto ngaba isazi ngathi angcono ngibe isazi ngaba isazi sasempumalanga nalo legama linalo langijutha nje legama mele ngijuthe kakhulu langijutha kakhulu ngoba nabantu vele bathi waka bathi ngiwaka zona isebenzi bathi ngiwaka elingijuthile legama ngaja so mabethi waka basho thini bathi waka bathi yola kusho ubovu bathi ubovu utawuzwile nje ushaya noma kunini khanda iwaka wena nami ngilifasile kakhulu ejele ngilifasile ikhanda
Ifasile ikhanda ngagcina sebangishayela ngagcina sengindodakalayo futhi bagcine bangakha yabo bangakha mara mina bangakhe ngezibovu bangakhe mina ngingenele eHolland ngene sengibovu ngifakazela 7-7-14 ngifakazela ikhanda elibovu lebhubezi coach lokuqala le ikhanda elibovu lebhubezi ile drive istimela ngidla ama coach mathathu yeah lokuqala yilo la ngirejana kulandela uMageba bese leli abantu bezizwe abantu bakababa kuhlangana Yawa recognize ama RAF 3, RAF 4 nama Big 5. Sorry recognize abantu bakababa laba abantu bakababa abanantshayelo kwa uMageba yabona uyasadibanisa namanje akanayo intshayelo ngolayini yaba mungelekitshana unolayini ungelekitshana uyoshovile ushova ukudlula uMageba nasepoint le 1836 yabo zazimashe lemzukwaneni thina misingekho thina singakazali washaka ukudlula uMageba ungelekitshana futhi ungelekitshana inhlavu ezi7 uMageba una 5 ingakani ukuphilisana nama Big 5 yabona manje ngani una 5 yafana ukuphilisana namachashaza azange ashaya ezi8 mele ashaya 8 or 7 overpower bani ungelekitshana mawusho ungelekitshana uyu umuntu la indoda ediscipline uyu umuntu ungelekitshana 27 angithi nasitshela wamtshela lokuthi mina yamasha mina ngiphikelela amaphi eAfrika lechikwana ngani ichiko mina yabo ukhwini yanyembeza ngesizwe ushanga ambusuku nemini yabo kumele ngimdefender lengimvikele yabo lo wathi hayi mina ngibhodela la angithi manje lo ngathi uyenza isodoma uyabona manje yenza isodoma manje lo yena ushanga ukhwini yabona liweta buye ngakhona futhi indoda ekhanyayo wamasha vele zangaphinda achamuka estage lo since asejele futhi lana umbuso wakho usejele lo wakho umbuso ziyakhanya ungaphandle ubukhazikhazi bonke bukuya ngithi yabona ufundela ubukhazikhazi indoda enhle ubukhazikhazi buhle bediamond buhle besiliva buhle begolide futhi insizwa nje ubukhazikhazi buhle bejuice and ubukhazikhazi buseAfrika and ubukhazikhazi buthandwa abantu abazithandayo futhi la muntu lana azithanda indoda ediscipline akayenzi kuphela yabo ingakho namhlanje 26 kuthiwa ama-26 awabulali awabhodisi mara lo uyabhodisa bazokuthwela ekhoneni bazokubhodisa hayi thina sibulali thina mara igazi salifundela hlezi limemeza ngolayini unobangela futhi